Aprang si kardom kadu kave kala karbetis 2.0 YouTube channel along ke langara do an fans tame lapen pinia bangke nili nali tuma fan labang so video along ke kosong si Orunodoi a form ka fill up naing malapen kunasi ke thondam naing malapen anam ko an sike naing ma kai fly nam labang so puthak si labang so video lo nali tum fan nang than pachini pon ekpo lapen labang so YouTube channel long jong nali tum nang kahumri milang pol deka chinghon pen subscribe ingon lapen adung hets tame bell arjan thekloing daka nali tum ber pon ikden non lapen ison alam video cengcia frang frang nili nali tempan nang tan pecini pon igipul nili pin ana julong lapen pin ana adima bangke labang su Orunodoi mate kapre kapre kason ka apply stame tangka bangke pinangkok titi pusiar julong stame lahai bangke nali tem pipi ke dari pinang ne sekarang sita lahai ke government hin pin stame anam bangen o lapu bang pi me jenang li claim cepat doglo la parung si pen abisi mate ki ong manali tum pi igri lapen nahang pustame nali tum sekarang sita pidon igri tangte pada depen pin pangceng pon lonang labang so puthak lapen non la Orunodoi a form banali tum thek pon long ekpola screen along stame lapen nali tum stame apply pilang polte prabjin pen apply dunia fancy tuning ri iglo lapen ka apply namba nali tum sekarang sita pinang ne lapen nang ke hang pustame nali tum sekarang sista pigri ni limpen video ke ceng hotta nili ningje iglo lapen non nali tum phan nili dak na piklang ponila bang ke kosong si ke labang so form bang ka fill up ning ma mate ki tong ning ma labang so puthak sin li non nang li tum phan than pachini pon ikpo lapen nali tum stame video ke ceng pen ki jud an lango lapen labang so YouTube channel long jong si nali tum nang ka homri milang pol ka ceng hon pen subscribe ikmo tang te pader dipin pen pang ceng pon lonang aprang sinali tum la number 1 long thekloi dak bang nali tum amen tok dun igol lapen middle name dui nali tum long jong si middle name do pulote nali tum middle name tok dun no avi pulte nali tum la last name mate nali tum akor dak tok dun igol lapen la number 2 along nali tum apare lam eng sialam mane nali tum la Aadhaar card long ke do teng la son le nali tum dak fill up dun igol lapen number 2 along bangke son of wife of la son do nali tum dak Aadhaar card long la back anung along lang lo te nali tum dak theklongi nali tum komamen sidum la bang so men tok dun igol jong sa pina na men la son da doi apu men mate apai men je la son do la nali tum dak tok dun igol lapen number 3 along bangke dak gender nali tum tok ing po male female lapen kaprek lapen number 4 long ban nali tum dak arta tok dun ignang po lapen number 5 along ban locality nali tum area men le tok ta choglo lapen house number nali tum la voter achap long thekloi ngate voter list long thekloi labang so house number nali tum tok dun igo lapen pin number nali tum area pin number nali tum dak tok dun ignang po lapen number 6 long bangai village nali tum marong men tok dun igo lapen number 7 long bangai dak police station nali tum tok dun ignang po amen si tok dun nang po lapen number 8 along bangke GP VDC la tanali tum area amen dak tok dun ignang po lapen block kuso block mala so block amen tok dun nang po lapen number 9 long LAC la bang tanali tum botra nung long igi dak thek long igi la dak tok dun igo dak dote lapen number 10 along bangke district lapen number 11 along bangke nali tum a mobile number la beng long kiling ta mobile numbers ta me lapen Aadhaar card long kipidun a mobile numbers tamila lapen inclusion criteria dak bana litum da option ke thom do female do transgender lapen dibyang do nalitum la female banglet tik dun igol lapen number 1 ko puthar lang tunang the applicant is a permanent address of Assam nalitum dakta yes la son le tik dun igol lapen number 2 along the applicant presently resident in Assam la nalitum yes tik dun igol lapen number 3 a long lang dam lanang da composite site household income before nalitum dak no tik dun igol lapen 3b number 3 ako b do thola la dak bangta application is from a household which have la bang kanalitum nil nang than pon ekpon nalitum any member who is job la any member ailing from the severity nalitum la dak kedo an ba nalitum no le nalitum tik dun igol la son tik thaino ni example na beklang pon la son no din la putik don ik thaino dak bangke lapen exclusion criteria putha dak lang pon tholo nang na litum la 1 2 dak do hini do labang la sodin to na litum no long le tik don igo putha dak kong son engsia page to lang labang so page lang stamini li na beklang pon ik pon litum afan putha la engsia page long bang ta dak la son thek pon long ik pon litum lapen number 3 long stami household with any member servicing having the service the employee labang tanalitum dak no
tik dun ik nang po lapen number 4 along having doctors engineer lawyers la tak tanalitum no long tik dun igo lapen number 5 along household having any individual who paid income in period semen e wala tak ladak stamin alitum no bear dun igon mate tik dun igon lapen number 5 along stamina alitum no tik dun igon lapen number 6 along farmer familiar with the 15 biga of agriculture 1 biga more than resident area rural area ST SC nalitum dak panga ning hangla yes no stamin nalitum berdun igmelo tigdun igmelo la pen number 7 long bang to have a 1.50 lakhs la dak nalitum no berdun igon la pen dak a formal unclaro edat la nili dak jumwung umat la sedang number 8 long kadi nalitum labang sodim tan no berdun igon la pen number 9 along stan no la pen number 10 long tan no berdun igon ngate tigdun igon la pen puthat nalitum dak fill up on ikten nang po lapen have divorced family nalitum la age of 50 doma wema labang kanalitum divorce ta nalitum hem nung doma wema nalitum labang chongwai go yes no labang nalitum ning hang lapen number 2 along has any especially able member of the household jong sikomani son kahong hamade paralyzed kelong tum do pulote nalitum dak yes no berdun igo lapen lason thak sidak penang an ketok pondo stame as the adult member between 15 to 19 adak nalitum 15 pen 59 arta pen ke komatum do pulote nalitum labang songbong yes nalitum berdun igo lason thak sidak unclear masiklar clear data form bangke labang si la penalitum la number 6 7 8 long bang nalitum no long le tigdun egon la pen dak kijut si ba nalitum dak signature bang chipidun ignang po togdun ignang po nalitum amen la pen la bera aluan bang nalitum fill up nila la ke da office asortum fill up ignang po la pen la pang so form kona se thondam ning ma pulote nalitum te bokhet nalitum la non ruling bomb la worker tampen contact ego kali pulote nalitum MEC ahem dampen staminalitum labang so form bange thondam igmelo lapen tangka jong sinang ke hang dun pulote nalitum labang ke nalitum complain igme government ini to number bang PLO la sinalitum la tangka pu bang sikang si tapinang ne labang so form ka fill up lapen a form anam naing da ho lapen hodak na ke hang dun pulote nalitum pikang igri sikang sita jolahela nilihin pen na nalitum pan nang kachuning real lambang ke dapen labang so form kona siloi ma putin nili fans tamin na homri go nili stamin labang so a form kilong bang unclaro la sinili la sorting nalitum pan nang sadik po dapen nalitum ta prabjin pen kai fly dunia fancy chuning ri iglo tang tipin ya video lo bang la ancholo la sila bang so video nalitum ka an maser share iko dapen ka chinne tum ta du uta helang la si ning ke hang abang pu mate abang fitum apply dun jining hang pulte apply dun eko tang te pinya video long mong la anchola la se mo kaprek a video long putha chitong tunang tang te do me thak me ka do ka ve kar biti 2.0 YouTube channel long ke lang ra do an fans tame nilhin pen kardom